I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u moj novi klip. Ja sam Andrej Klincov. Šta ćemo danas da radimo? Nećemo igrati ništa, nego ćemo da vam pokažem kako da instalirate Minecraft na najlakši način. Vidite, odete samo na Google, ovdje. Uđete ovdje. Ovo je sad, dobro. Ok, dobro, to. Znači ukucate Mobogenije, znači izaći će vam Mobogenije. Uđete u mobogenije.com. Znači jednostavan način da instalirate ili GTA Vice City, GTA San Andreas ili možda Minecraft. Zašto vam tablet, telefon ili telefon ima takvu aplikaciju. Evo ovdje ćemo da ukucamo Minecraft. Znači, izaći će vam ovaj Minecraft, imati ovaj. Sad imate razno sve. Kliknete u ovaj ovdje. Minecraft. Ja sam ga već instalirao. Vidite, ovo. Imate sve to. To vam je najlakši način da skinete Minecraft ili možete GTA Vice City. Sad ću da vam pokažem GTA. Mora da se ukuca GTA Vice City. Evo, na primjer, izašao nam je GTA San Andreas. Malo mi koči, ali nema veze. Možda samo izađete iz ovoga. GTA Vice City. Evo ga. Znači, evo. Na jednostavan način GTA Vice City vam je besplatan. Pravi, nije lažni. To bi bilo sve što se tiče ovog klipa. Ostavite like, subscribe i vidimo se u sledećem klipu. Poz! Pa.